Doprowadziło Baboru do jeszcze więcej, bo 50... Scored fewer goals this term than Montpellier. Live 8-0. The attack here. Chance for Evan Kessel for his 10th goal of the season. Encuentra a... siendo el 1-2. Que buscaba darse la vuelta. Otra vez Hisham. Toca y toca el equipo de casa. Hisham también es clave para el funcionamiento. Agora falta. I musi wysoko. I spalony był Andy Delort. Popraw swoich wyników. Saint-Étienne, a także Reims. Mohamed Ali Shah. Boudaoui. O, niepotrzebnie podnosił tę piłkę. Z Toulousą po 8 z rzędu przegranych. Dali uwagę piłkarze Jean-Louis Saga. Spuszczamy głowy. Nie znamy rozwiązania. No więcej goli z rzut. 15 golach. Rozwiązanie, 3 bramki, Szompa. I rozegranych przeciwko swoim Szejtonica. Jak na razie jest zespołem w rolę rzeczy po prostu nieco przepchnąć oko. Boudaoui. bo zebrał. Pierwszy tydzień treningów za sobą ma Morgan Sans. Czeka na niektórych zawodników. De primeira, bem feito por parte. Boudaoui para Klaus. Para a zona de Andy Delort. Adiantou demais ali o... Montpellier podia ter. A bola demorou a entrar no espaço vazio. E agora uma camisolas do Nice também. É de homens do Montpellier, eventualmente a bola, mas assim também será difícil. Sozinho na frente para jogarem desta forma. Também lá para ser mais correto. Propriamente satisfeito com o resultado, sim, mas com a exibição da equipa talvez não tanto. Boudaoui e a bola a sair de... A equipa foi assim também na primeira parte, em fase do jogo em que o Nice aparentemente estava... E agora o Nice com esta tremenda oportunidade, a bola vai ali para a zona de tiro. E com a pedir falta, o árbitro diz que é para jogar. Antes na equipa, ou que poderiam ser pelo menos. Eficiente sim. Atenção agora a esta jogada, com a bola a sobrar. Essa o da brisa de Benjamin Lecomte. وسط الميدان يعوض صاحب الهدف الثاني الجزائري هشام بوداوي.